Kad govorimo danas o jogi, pa će neko reći, pa kakve veze to ima, to je malo rastezanje i stezanje. Vidi ovo. Bitno je odakle ono ishodi. To će malo da te rasteže ovako, onako, ali neće se na tome završiti. A dovoljno je jedan sklek da uradiš po demonskoj volji, je tako, pa da ti mišići drugačije rade. Jer je bitan i izvorni impuls. On određuje šta će dalje da se dešava. To može da izgleda kao nekakva fizička aktivnost, ali vjeruj mi, nije samo fizička. Izvor je u duhu, to što radiš jer te neko pokrenuo. Ko te pokrenuo? Odakle izvire ta voda, odnosno volja, ili voda, kako hoćeš, kojom se napajaš i koja te pokreće. I tu dolaziš u zajednicu. I preko te volje na tebe se prenosi energija. Ako ti kaže lezite tu, izvolite, lezite, i mi legnemo, i onda radite ove vježbe. Kao to su vježbe. Malo lijevo, malo desno, žmurite, okrenite se. Volja. I vi preko moje volje, znate, primate moju energiju. A od koga sam je ja primio? To je jako bitno. Jer primate preko mene njegovu energiju. Zanimljivo, to kad se sretnemo sa povratnicima iz tih ašrama, kampova, studija, to vole zovu studiju. Sjećam se baš jedne sestre, ona je, ne biše ona svjesna do tada, ali malo smo joj pomogli da onako rekapitulira situaciju. Kaže, vidi, stvarno poklapa se. Tačno sam se odvojila od crkve, od tog do tada ipak postojećeg kontakta kroz postove, kroz države srijedu, petak, tako malo se trudila, odlazila na službe, imala je taj neki pokret. Međutim, kako se uključile na te joga tretmane, kaže, viš, tačno se poklapa, nisam to, kaže, do sad ovako povezivala. Baš u tom periodu prestaje moj život u crkvi. Niko njoj nije rekao, vidite, sestro, ako hoćete ovamo, nemojte ići u crkvi, opustite, nema potrebe. Samo ti primi ove instrukcije, radi ove vježbice, a energija će na energetskom planu to ovde ispomjera. I mogu da potisne na volju, primio si volju moju, je li tako? Radiš po mojoj volji, i moja volja potiskuje tvoju volju i ono što je bila Božja u tvojoj. Nešto je jače od Božije. Nego Bog neće bez tebe da ratuje za tebe. A ti si se otvorio prema ovoj i dobro, da, neka ti sad tako, to je sad izbor. Nadamo se povratku, ali sad si izabrao, pa neka te ona nadahnjuje. I kao posljedicu odvajanja od crkve. Povezano. Kad govorimo danas o jogi, pa će neko reći, pa kakve veze to ima, to je malo rastezanje i stezanje. Vidi ovo. Bitno je odakle ono ishodi. To će malo da te rasteže ovako, onako, ali neće se na tome završiti. A dovoljno je jedan sklek da uradiš po demonskoj volji, je tako, pa da ti mišići drugačije rade. Jer je bitan i izvorni impuls. On određuje šta će dalje da se dešava. To može da izgleda kao nekakva fizička aktivnost, ali vjeruj mi, nije samo fizička. Izvor je u duhu, to što radiš jer te neko pokrenuo. Ko te pokrenuo? Odakle izvire ta voda, odnosno volja, ili voda, kako hoćeš, kojom se napajaš i koja te pokreće. I tu dolaziš u zajednicu. I preko te volje na tebe se prenosi energija. Ako ti kaže lezite tu, izvolite, lezite, i mi legnemo, i onda radite ove vježbe. Kao to su vježbe. Malo lijevo, malo desno, žmurite, okrenite se. Volja. I vi preko moje volje, znate, primate moju energiju. A od koga sam je ja primio? To je jako bitno. Jer primate preko mene njegovu energiju. Zanimljivo, to kad se sretnemo sa povratnicima iz tih ašrama, kampova, studija, to vole zovu studiju. Sjećam se baš jedne sestre, ona je, ne biše ona svjesna do tada, ali malo smo joj pomogli da onako rekapitulira situaciju. Kaže, vidi, stvarno poklapa se. Tačno sam se odvojila od crkve, od tog do tada ipak postojećeg kontakta kroz postove, kroz države srijedu, petak, tako malo se trudila, odlazila na službe, imala je taj neki pokret. Međutim, kako se uključile na te
yoga tretmane, kaže, viš, tačno se pokoram, nisam to, kaže, do sad ovako povezivale. Baš u tom periodu prestaje moj život u crkvi. Niko njoj nije rekao, vidite, sestro, ako hoćete ovamo, nemojte ići u crkvu, postite, nema potrebe. Samo ti primi ove instrukcije, radi ove vježbice, a energija će na energetskom planu to da ispomjera. I mogu da potisne na volju, primio si volju moju, je li tako? Radiš po mojoj volji, i moja volja potiskuje tvoju volju i ono što je bila Božja u tvojoj. Nešto je jače od Božije. Nego Bog neće bez tebe da ratuje za tebe. A ti si se utvorio prema ovoj i dobro, onda neka ti sad tako, to je sad izbor. Nadamo se povratku, ali sad si izabrao, pa neka te ona nadahnjuje. I kao posljedicu odvajanja od crkve. Povezano.